Right, ma yema very good morning Emfa Emra Mandatas TV. And then your first day and I say ono ultimate air page for your first timer. Obe subscribe to Mandatas TV. Na wa leave you a comment. Na wa share na union so anya show ne be na be biano. Ono so atime I enjoy say hey and the Felexa e wo krobia Kumasi Asante Kotoko so yankasa. Etimi eti ebrew na enema nso eti ekwedimo ye de ensa esi eboka say yes ene ye kura nsam ye kura feelings ye de ba abedown na bibia enso etimi akwe etimi edmonte ne wodi an say obe subscribe fa won sabo subscription button no so sanjwe kwakwo na won fa won sabo so na fe ni turn on notification say the beya ye de eno uroma stories no anase show no eba wonsu benya bi na watime enjoy ye de tuma kokuro na wonsu benya notification na akohe latest free crop ya Kumasi Asante Kotoko aso ye etimi eba nene Asante Kotoko assign player bi ye de honsam no etimi eba coach Prosper Nartey Ogum Prosper Nartey Ogum wono so no honsam ewo ha ye de eba be down na Sule Ali Muntari ono so na honsem etimi eba ye ba beduadue mo enso etimi edi ama na eniema enso etimi akwe na Kotoko trip to take no e honsem enso etisen yere eba na bibia enso etimi afri adomo akwa adomo etimi edi ama me pa choti wudia ene se subscribe leave your comment na eniema enso etimi enkwe Emfa Emma ewo page no so Mr. Williams yes wo Canada da bia wutime enjoy platform ya na se channel no stories ayedi tum un say ne unique insanse ye no ye ne Kotoko company mfo no bi mo ene din koma asen ya ba out abekasa sans na Mr. Resford wo taki Kotoko ba menu wati koma obeya adwuma no enso eti amaye ewo channel yi so na enema nso etimi akwe etime duma wurim se nano na Brantony Ibrahim Danlad wotim extending the contract no ema krobia Kumasi Asante Kotoko enema nso etim den ekoyi edma Asante Kotoko fraternity no aye until 2024 ana Abrant no wa extend edi amakrobia Kumasi Asante Kotoko ene honsam no yetimi edi edan na Abrantony din en Nicholas Osei Bonsu tie sanse we pa Nicholas Osei Bonsu or formerly of Bibiani Gold Stars. Formerly of Bibiani Gold Stars. Latest I mean second say my confirm Emfa amount. My main confirm ya amount. Me the mensa esimebo akara chose Asante Kotoko team no atimi assign a branch no. Official announcement beba enche. Official announcement ebetimi aba Nicholas Osei Bonsu. Oba for trials na kwa no ball. Yes say ball ne den. Odi ball enom ball dware ball. Fantastic. Utumu se bibia enso ekwe Kotoko sign no. Officially Kotoko sign no. Na ka se Kotoko no betuma official announcement na dia ba. Yes. Me confirm dem as Kotoko sign no. Na aka official announcement Kotoko edebeba Nicholas Osei Bonsu wansem ena meti edana. Na Sule Ali Muntari. Ene na momframu se Sule Ali Muntari no Yamano 2 years contract was signed ama Asante Kotoko. Me part to take it from here. Me se sansem na ekoso no kuribia enim. Yes. No kurebia eni sansem no mu. Ma confirm etimi edi amount. No kurebia enim. Sule Ali Muntari ba Kotoko company for eni mo be din komo. So omama no contract na oba no snow kra ni demands. Ni demands okra no Kotoko company for so mo hwa asa demands no omuntimi. Afesu Sule Ali Muntari nsemi no kekan ye. Efa has folk team no na mpani for say ye ma kwa no contract. Na se ne contract no na okwa different team Kotoko nso be yesi anti dabi omontimen sane Abrant na ehonsa no nso yetim until Sule Ali Muntari to Kotoko off media town off typically off Sule Ali Muntari will not play for Asante Kotoko ehonsa no nso na yeti town na coach Prosper Nartey Ogum officially wabedase o say thank you na se bibia nso akui ema krobia Kumasi Asante Kotoko team no isanso mo nso aboa ema no nso ne career na timi akoso wanya trophy ye ka se coach mo timi coach big teams opponent team ene no Prosper Nartey Ogum ono nso eka ho a honsam no yetimi edi down entene wodi ane se wo no obe subscribe to Mandatas TV, leave you comment, share, not like a page no na enema enso intimi enkwe na onua enso intimi enjoy na bibia enkwe
intimi emfa emo ide ho nsam no enso etimi edan ho peace na wagye so edam se shalom.